Чуваш Республикин патшалық қана және вундваттымыш сессиінже депутатсем Шубашкар, және Жубашкар хулызенже пурнаганзыне электричествоба жүреген транспорт пативиштересі. Уйрымадаланаган экономика лабамен резиденжізіне налог каникулезен парасы. Ядарлы шар операцияне худшынны паттырзен, шивықшыннызыне тере вукши уйрасы бірге тірлі сакунзыне пықсадухна. Чуваш Республикин патшалық канажын депутатжазем регион конституцияне ужыну земгертне. Хальдень республика буштыхен муниципалитет подлежевазень, врынды хойдыдымлых администрации зен ердюжизене, әшри айыпшын явапты тарма, вазене должен шран хударма булдараща. Малашне республика буштыхе умлы гышлы и кесрыкран ытларахта суйланаять. Шамнашка ужынова расшири щитмелюлда регионда ежынны дайынде. Кученелеге Чуваш Республикин патшалық канажын депутатжазем дегырларыш. Республика правительстве онышлы, туғышлы эшлет пузан мэнжин регион ердюжине малала эшлеме чурмандармала дереш. Парламентаризм тебір пәлдерішлі сакунда ежінжеш кыжал енарыс уйген 22 жэнжень, Донецк, Луганск, халық республики зене, авын уйген вадырмы жэнжень, Запорожье, тада Херсон облачы зене, ядарлы шар операцияне хойзен ереге бегайны салдаксыне де малашне пар миллион деньги барза болужеш. Шакукшана паттырзем хойзем евы зен шивых шыны земельме булдареш. Республика Гларым Валерий, Регина Кубайкина, Татьяна Молокова, Георгий Кривошеин.